Anya laki din! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti may samanin nga istorya nga inkam pinauluan. Coco Milo. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Papanampo ko, nakapulas kamot. David papanak, Jinky. Sa dino ti papanam, Papanak man ijay ayanda pari na to. Kasangay jay anak na ita. sigurado ang mabartag ka manin nga agawid, kuko. Saan? Anya asan asasawom dita? Basta nagkuyog kayo kaninato, mabartag kang agawid. Saan mata? Bakit? Saan mit bakit? Uy, imbag kumano di mo isbuan deta pantalon mo no mabartag ka. Anya? Nagangsag tumanan deta pantalon mo, ta di mo mapupuutan ti umisbo no mabartag ka. Anya lakit din ni bakit aya? Di mo ba't pigsahan ti agsaua? Kababain. Mabain ka, katpudnumat nga isbom ti sapin mo no mabartag ka. Hustoon, Jinky. Tinakbat ibabay na. Sumardang kan. Aginom tayo lang, pare. Ado ti arak ken pulutan. Awan na, pari na to. Agrenak tayo iti arak kan pulutan. Ay, pare. Nagyaman na ka. Pinatgam ti awis ko ken ka. Di ka mapagkadkadan, pari na to. Malakas ka sa akin eh. Ay kat inawis mo kumamot ni Mari Jinky Tapno maramanan naman dagiti handamay, pare ko ka. Diyak maramid ti kayat ko no adda ni Jinky, pari na to. Nasaysaya atan no siyaklaang ti umay. Sika talaga, pare ko ka. Talaga mat pari na to. Pasalsalila ang ti asawa no kastoy apasken. Pari na to. Sino jay babaya nakatakder iti abay ti atidug alamisaan? Jay nakabado iti nalabaga kan agparparang timuging ti barokong na, pare ko ka. Wen, sino day jay babae, pari na to? Ay, dahil ti katugangak, pare ko ko. Anya, katugangan day jay babae? Ubing matilangan ha? Ay, ubing latilangana ang baketan day ta, pare ko ko. Iyam amunak man kini katugangan, pari na to. Kaya't ko makasarita. Ala. Umay ka, pare ko ko. Mapanta, iti ayan, te katuganga. Mama, iso ni pare Coco akong pare. Pare Coco, iso mat ni mama. Nagpintas mo tan, tinagan mo, Coco. Agyaman na, nana. Ay di nakawagan iti nana, Coco. Awagan nak iti Melon. Nice to see you, Melon. Kasta ti kayak ko ngayawag mo kanya, Coco. Ay, panawan kayo pa mama. Pare Coco. Inakasikasuan dagiti isang ilay. Sige, inakaon. Sige lang, pari na to. Are you single, Coco? Kwa. I'm double, not single. Joker ka matgayam, Coco. Ati kaya't ko asawan. At ka din asawam. Adamat may sa.
Adamat maysa. Apay, adapay panggap mo anayunan ti asawam. Kumaan no adda kumayat, Milon. Manglokloko ka, Koko. Sana ka mang lukloko, Milon. Manutawan mon, Milon. Ala, pugtuam no manutitawan ko. Kwa, 50. Ano na yan? Naguping matanday tatawa na 50, Koko. Ay na, bakit akon? Sana madlaw bakit kan, Milon? Ala, pugtuam mo no manutitawan ko. 60 years old. Saan? Ijay eksakto atawan ko ti pugtuam. Ha? Kwa, 64. Wrong. Ha? O sige, ibaga kon ti pudno atawan ko, Koko. Manungay, Milon. 69. 69? Sana madlaw Kasla 50 lang titawan mo, Milon. Oh, agyaman na. Koko, Apay, Milon. balo akon itinatay. Anya? Balokan itinatay, Milon? Yes, certified single. Kayat mo ka di, tikas kanya, Koko. Wana. Kaya't ko launay, Milon. Adamat na sawam. Kwa, jakmot ka doon ni bakat ko ita. Iso asinggulak. Ay nga ti kayat mo asawan. No, kadwak ni bakat ko, ada asawak. Ngam no jak kadwa, singgulak. Iprot, Anya nga iprot. torpe. Anya. Koko, Milon. Koko. Ay, ayatan ka, Koko. Ay ayatan ka mat, Milon. Mabait man lang, Kukaw. Apay ka di, tatang. Ay, sos. Ne, Ah, apay yung tatang. Pangatuan, pababaundak matakitain. anya day ta, Kukaw. Jay, Day taman Talaw ang nagdadakkel at chikininay ti arda ni tatenged mao. anya? Chikinini ko ng tatang? Adayamat. Day tangarod lay, day ta. Awan day ta, tatang. Kinagat lang tilamok. Imposible ang kinagat ti lamok day ta. Babae tinangkagat iti day ta. Uwanan. Babae tinangkagat, tatang. Babae alamok. Anya? Apay, agurigor ka, Koko. Immal aldawan ngam naka-turtleneck ka. Ha? Kwa. Wen, bakit? Malaminak. Iso ang nagsutak iti turtleneck a sweater. Itaman pa'y nga gurigor ka. Makapagurigor ay ati arak. Kwa, siguro bakit? Mumutan, ajak na iruam nga uminom iti arak. Ibagampay laeng nga saan ka ana iruwam nga aginom iti arak. Kat isula day tati aramidam iti agmalmalam. Ha?
Oy, di ka man agngir si akasta kuko. Kas kalagngir-ngir si nga aso. Anya lakit din ni bakataya. Agsa umanan. Talagamot. Kanayon kalatan arom-rumwar. Di nakpayin matulungan nga agtrabaho dito'y balay. Pasensya kan, bakit? Pasensya kan bakit. Day tala agkuldit ti ammom nga aramidan. Ada umawawag iti cellphone ni Coco Kitaak man o sino. Melon, ti agparparang anagan iti cellphone. Sino ngay da ito Bakit? Itay-tay nga da umawawag kan ka. Melon, ti agparparang iti screen ti cellphone mo. Ha? Kwa. Wen, ni Milon. Dalakit din na pati nga ibagana. Sino aya da ita? Kwa. Ni ngay pare Milon. Nalipatam ka din. Sino da ita? Awan matamamo ka Melon. Kwa. Ni ngay pare Milon nyo. Jak amamo da ita Melon nyo. Di mo latan ikaskaso. Mapanak laga ni Jay Balayda. Taamangan no adda na patag nga ibagana kanya. Ay, Saus, delikado, pare kukaw. Anya ti delikado, pare nato. Na inlabmeten kan ni katugangak, pare kukaw. Apay nga umisum ka nga, pare kukaw. Da kamin kini katugangam, pare nato. Anya, ay sus, kasanon ni bakit mau? Ay, bakit kulat ta? Jak mat isukat. Nainayunak laeng. Ay, kunak no makigayem ka laeng kini katugangak, ngam saan mo't gayam, pare kukaw. At damot ten relasyon niyaw. Nagpintas mo't ngamin di katugangam, pare nato. Agbagay kami launay. Uray tinagan mi adwa, agbagay. Coco kan Milon. O di, Coco Milon. Masikugak samutan, Coco. Anya? Kasano ko mga agsikog ka? Kat saan ka matang agbibinulan? Nagdakalan di tiyan ko. Di makalmat nga agpaiso ti tiyan mo, Milon. Ay, nagdadagsan ako, Coco. Nas ka na sung batam ti panagsikog ko. Imposible nga agsikog ka. Jackpot yan. Kasanon no talaga masikugak? Amangan no nakabag ka laeng. Iso adim makal ta tiyan mo. Saan ka pa'y amasikog, Milon? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Wilma? 100% Jinky. Adda babae ni Coco. Ti awanan ba in alalaki? Agsaga na kanyak dayjay ako ko. Talagang agsaga na kanyak. Ay na, di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Jinky. Wan, Wilma. Katagyaman akpaykit di tayo danon mo kanyak tinakitam. O sige, panawan ka pa'y nga ro, Jinky. Ang mga numadanunan nak ni Coco dito'y balayo. Sayang. Anya ti sayang, Milon.
kunak no masikugak. Saan mo't gayam? Ay, inagin lang ti tiyan ko. Ay, nagdanag akitayan, Milon. Kunak no talaga na masikog ka. Delikado akong kinibakat ko no kastaman bilang. Papanam, Jinky. Nakapaldas ka mat. Wan, Koko. Sa dino nga ti papanam, kunak? Mapanak iti ayan ni Manny. Asino amani? Gayam ko. Ita mampay nga dagayam mo nga agnagan iti mani. Kaano pa yan amom da ita amani? Itay laeng. Anya? Itay laeng kunam? Wan. Mapanak iti balayda itamat laeng. Anya ti aramida mi balayda? Di mo namuan. Bikatak tumaten nga agawid dito'y balay. Anya? Nagpatnagmat ngagpayso asan ang nagawid ni Jinky. Nakatangkayagan jay init, hindi pa ila nagawid. Nagpatnag iti balay jay ibagbagana nga agnagan iti mani. Nalabit nga isong tagtok-tok-tok. Naklukatan tiri daw. Ha? Ala, sumrakan, Manny. Wan, Jinky. Jinky, iso da ita ni Manny? Apay akadwa man nagawid dito'y balay. Agnaudan dito'y balay ni Manny. Agdan na kami matan. Anya? Sana mabalin, Jinky. Asawa na! Apay kit din na sana mabalin? Adan to pa'y babaim abakat? Oh, di aglalaki akmat iti lakay. Anya? Quits talaangan, Koko. No amok ti agbabae, amok mo ti aglalaki. No addamelon mo, oh, di addamat manik. Anya? Tatang, ang dalalagi ni Jinky. Di nakman o may sangitan dito'y balay kukaw. Basol mo matlaeng. No apay ang naglalaki ni Jinky nga asawam. Ay, siya kaya tamapukaw ko ni Jinky, tatang. Ay, atag ti asawa. Danugag to pa'y data subsob mo. Amom ita nga ibaga data. Kat adamot babaem. Tatang. Anya laki din ni kukaw. Agnaakam kaitan. Noan niya tinaramid mo kinli Jinky. Isuma tinaramid na. Tatang. Nalabit nga da nakaamuan ni Jinky nga da babaem. Di na kan kinumprontar. Tanagpanulot mo't iti sa balay. Tapno mabalos na ka. Ay, nagsakit, tatang. Nagsakit na talaga. Agnakam kan kukaw. Amumat lagayam ti masakitan laglag. Ang singsing patkakiday. Parang ang sinubyan kayaw kinibakit mo. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Koko Milong, dito'y drama tayaw, anyalaki din, insurat ni Teatina Minises. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang taraban. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya, nga inkam pinauluan. From Hong Kong with love, dito'y drama tayo, anyalaki din. Anya nga tano agabrod ka mait, abay? Ha? Apay apagabruden nak, Duardo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta.
Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Duardo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da nga agapoy ti balasyo tao. Anya? Isu nga agabrod kami, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok di dua bakak. Kahit no agkurang, umutang akpay laang iti pagabrod mo. Talaga pag-abroad ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max. Iso agatanga mo tay dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabailak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakam, pare. Sige paray. Gatangam nga rudayn tay may sa bakak. Imbagla agastusan di bakit ko nga gabraw. Tatang, no maka-abroad ni abay, agpatulod to kanya kiti package kan adu a kwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon kan toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw na padawatan nak iti kakasta. Ay pangas. Ay saan ka pangas, tatang? Pudno ti bagbagak. No kayat yu ti imported a kapay, padawatan kayo to. Anya? Saan lang nga kape iti padawat ko? No di kat adapay creamer na Tsokolate kan daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya lagi din itatang. Patyan nakunakmait. Talaga nga agpiesta iti adu apasarabo dito lugar tayo no maka-abroad ni bakit kaw. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasambak dito barangay tayo. Sana ka na emote, bastad na kwarta. Ipagnam-aminan dagiti papilis mo nga agabrod, bakit? Aha, adto yan ti kwarta nga ramatam. Nagadumot tinday ta kwarta, lakay. Ay katwa na, aramatam amin da ito, tapno daras ka maka-abroad. Sige, lakay. Kaya't kumot at talaga ti maka-abroad. Ay talaga mo't bakit? Agbalin taon analwan ti panagbiag ta, no adda ka ni abroad. Sige, lakay. Agabrodak nga rudan. Talaga pag-abroad mo ni ipag-abe kasinsin Duardo. Ay katwan kasinsin kaila. Madaman niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apagilyan ti papanan na kasinsin. Ay kat ijay Hong Kong kasinsin. At damat la kakabagyan tayo, nga day Hong Kong agtrabaho kasinsin. Pudno day ta kasinsin. Napintas itan ti biag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso napintas tubutan, tibiyag may kinibagat ko kasinsin. Baknang kami doon. Ha? Ay kat, ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo, nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsin. Saan laday tati padawat ko kin ka kasinsin? Padawatan kan tupay iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsin. Ay talaga nagganas kasinsin. Urayan tayo lang ang nyag-flight ni abay. At nangamin ng tulong kin ko tapno daras ang maka-abroad. Anya ti kahit mawan ti rimaing. Sabon? Wenno toothpaste? Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon Duardo. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw antay. Ado sabon kan toothpaste titad ko kan ka. Apaman ang maka-abroad ni abay.
Ay na, Eduardo, saan pa ilang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapusaan. Anya laki din nanti rimeng. Dandanin ag flight ni abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti adu amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata kin daduma pay ah. Saan kaminton niya agrigat kini bakit kaw? Bakit? Adda ka din good news. Kaano ka ngayon ag-flight? Nalpasan ti interview lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ayos nga rin no kasta bakit? Agpadispidida ag nga rodain. Anya, agpadispedida kan, kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko? Okay lang. Bakit? Sigurado mo na makadanon ka ijay Hong Kong. Parche ka, hindi ka kaisuna baboy ta. Agpaskin ta dito balay, inton bigat. Nagsapa ka na nagpadispedida, pare Eduardo. Nagaruti may nakipangan dito'y balayaw. Wen pare Max, advance a despedida da ito yan. Tani, sure matan na maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, adwen nyo timangan, ta adumat ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartay. Agbusog kayo kita eh. Dadailay ti ulog, Duartaw. Nagpaskin kay di kalman, kahit saan pa asigurado no makaabroad ni abay. Anya laki din ni tatang. Sigurado na maka-abroad ni abay. Nalpasin ti interview na. Urayin na lang yung tiawag na tapno makatayaban. Aya, Wen, tatang, isungag sagana kayon. anya ti saganak, Duartaw. Ay ket makaraman kayon tun iti imported adilata ken daduma pay amakmakan niya gapoy di abroad. Anya, Nabanglo asabon ken toothpaste. Adanto pay pasurot na atwalya, tatang. ay pangas. Ay saan nakapangas, tatang. Dakkel to akahon ti ipagage kanyak ni abay. Ay na, palangwad da ya aputot mo, Manong. Saan pa'y laang ang nakaab-abroad ni abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nakpay ni teraramidin na. Iwarwaras na karagiti tattaw dito lugar tayo bumaknangay. Babae ni ti panagabroad ni abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispedida na, anyam aging gaita, saan pa'y ang nakatayab ni abay? Unya raw, sa pa'y nagdakilan ti gastos ni Duardaw iti panagabroad ni bakit na. Inla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kun nakautang pa'y. Wen nga rod, Manong. Ay, pangas dahil di aputot ko. Awan ba? At ka din good news, bakit? Wen lakay, inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga maka-abroad kan. Lalay ngam tagtrabaho di Hong Kong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wen lakay. Agpawit kan tao iti package. Tapasikatak man dagiti karro ba? Paasig to ag karna iti sidaag. Dagitin to ag kakaimas a putahe ti taraon kaw. Anya? Ayabag taw dagiti ko kumparay. Tapagpulutan iti iti ag kakaimas a pulutan. Ibagak to kadakwada from Hong Kong with love. Anya? Ay katuwan, bakit? Ay no, magagaran ak launa yan, iti panagabroad mo. Umay ka man, di ba kahit? Ha? Anya teramidam, Duardo. Ay kat, ag-flight tamata. Anya nga flight asasawam dita, Duardo. Uy na, mapantay jay langit, bakit? Anya?
Nag-flight mat gaya man ni ipag-abe, kasinseng. Wen, kasinsin kayla. Intulod ko ije airport itay parbangon. Nakatayabon na. Sana all maka-abroad, kasinseng. Sana all talaga kasinsin. Iti saan niyag bayag at danton package nga ipawit na. Di mo nga rod liplipatan dya imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipata ngay. Ay, kwa kasinseng. Kaya't ko dyan nabang lasabon kantay imported adilatawan. Wen kasinsin. Danag mo na ya. Number 1 ka iti lista ak amaikan iti imported adilata. Nay, pare, addan ija abroad ni abe. Iti saan niya agbayag, pauitan na kaon iti kwartak, kan package siya naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga ron. Noaddan ije Hong Kong ni bagad mo, pare Eduardo. Kaya't maut imported niya arak, pare Max. Ha? Ay kayat ko pare. Adaya. Sige, te bagaktukin ni abe, agumatang iti imported niya arak, iraman nanton niya i-package. Ano? Nagkanasin pare. Ay talaga nagganas pare. Sikan ate at asawa na iji Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta man no anyan ti kasasad na iji abroad. Anya, di mo makontak ni bakit mau? Kunam, Eduardo. Wen nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na. Ay, madanaga nagpain kan kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abay. Anya nga tan nga ti mapaspasamak kan kwa na ijay Hong Kong. Ay, tsak mo tatang. Nakadanon nga ta ijay Hong Kong ni Abay. Eduardo. Apian ako namday tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan din na palabas. Ngam saan pa nagparik na king ka? Ay, madanaga na kung tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong. Apay nakadumog ka nga masidag kanya, kasinseng. Problema kasinsain. Anya problema? Naglabas man rin ti bulan. Yung jak pa'y nakasarita ni Abi ija abroad. Anya? Ay, no kasta. Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ije Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ija airport. Iso asigurado ang nakadanon ni ija Hong Kong. Ha? Madanaga na katalagan kasinsain. Singsingirindak pa yung dagiti nakautangak. Ha? Urayag nga agpaw iti kwarta. Nyam saan mat tanyag parparik na ni Abe. Anya? Anya nga tanti aramidag kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpaw it ni Abe. Nakitam anaglugan iti eroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport? Saan antay? Pimanaw ako ni December ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo nag airport ni Abe. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanyak. Anya? Abay ngay, saan mo't nagparik na ni Abe? Anya nga tan tinapasamag kan kwa na?
Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi nakamaawagan, Duardo. Ay, imposible Upat abulan na asan ang nagparik na ni Abay. Kanayon pa'y naka-offline. Ay na, Duardo. Agsapol kan iti panggedam. Tapno mabayadam dagiti utang mau. Agsasaronaon to may mangsinger king ka. Tatang, Daytan di bagbagak idikin ka, Duardo. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na. Kit awan ti maitid mo ka na kamay. tatang, Ayan jay toothpaste ko nga ibagbagam. Kit awan mait. tatang. Mangibabain ka, Duardo. Hindi ti syudad niya agsapsapol iti panggadak. Nasken nga ramidak da ito. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadagiti utang ka. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Tamang kitak man iti pakanan. Mabisinak ka talagan. Ay, dajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Ditan ti panganak, tanay. Jakon maibturan ti nakaro abisin ka. Ne, nalawa mo't da ito apakanan Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babae servidora. Ni Abay. Anya tararamidin na dito. Abay, anya ti kahit sa unday tao. Impagarup ko nga adda ka ni Hong Kong. Pakawanin nak, Duardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imot ko a dokumento. Anya? Saan la siyak tinabiktima? No di kat adu kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid ijay lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy ang nag-abroad. Anya? Kasanong dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo? Lakay. Ay, sa pa yung bagbagak ka dagiti kaaruba nga kak ida iti package nga gapo iti Hong Kong. Awan ti maaramidak lakay. Iso asimre kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid ijay lugar tayo. Ala, agawid tan bakit? Jak kayat nga dakalaing dito'y pakanan. Ha? Pakawanan nak bakit? Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak tinagragot nga gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito na napasamakin ka, abay. Ay, agsingsimpag takaw na. Agawid tan, kat mga baruanan tan. Anya laki day. Sad batraw. Unada nga ron iting lies. Nasayat may tanakamiris kan. Duardaw. Ti pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamak kinkwana. Nairamraman pa yung di bakit mau. Anya laki day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, makabanog at talaga ti kastoy kumare. Uwan nga rod, kumari. Nagmalmalam tayo anagsag ka. Ngam saan pa'y analpas? Wen nga rod, ngam ayos lang mare. Tapno at damot lang ti pakitang danan tayo. Sa bagay mo't kitdi Ano santa manan at agsubliin ton bigat? Ayun na mare, anong santa talaga? Italaan nga ado ti pakitang danan.
Kalpasan manan ti panagsasak ka, awan tumanan. Ay naku namon, Mare. Isu nga anusan ta ti makisak ka ita. Ala, nakainan na tamutan, Mare. Agawid tamutan, ah. Uwan, Mare. Sigurado, agur-ura yung dagiti ubing ta. Awan mo nun, pare. Lasing na naman tayo. Oo nga, pare. Lasing na naman mga bulati natin. Ay nga, pare. Agawid alisan? Ha? Amangan ngamin no, simang butan ni Rita nagaboy jay talaon. Huwag ngagbaysa niya. Ken oray mo ni bakit ko. Napan mo ilan nakisik ka, pare. Ayun kaya man niya. Nagkuyog da. Agawitan, pare. Narigatan, no, aging gat rabiita pa dito. Mga no may lagi ti babakit ta kontrabida. Iti pa nagbiag da. Ayun, pare. Pudno lawo na ilita nga imbaga. Pudno, pare, pudno. Nasaya at tanalagip mo pa'y tinagawid si Kakarding. Kung ungad ka manan bagay, anya lagi tinaya. Asino kumatisaan nga agungat? Nabambanugak anapan nakisak ka, nagmalmalam nga daak ijay taltalon anain-initan, sumangpetak, awan pa'y naluto amakan, di pa'y naugasan dagiti pinggan. Anya lagi tinibagit ko na. Pasensya ka kaday. Ha! Talaga makapungtutak iti kastoy a panagbiag. Awan pa'y nasaya at amaaramid mo. Day talagin inom tar aramidam, salbag kakiti. Nagluto ak, ngam saan ka amang mangan. Uray mabisinan ka, awan bibiyang ko, makamu ka iti biag mo. Ay na! Nabambanogak ang nagapu iji talon ang nagsag ka. Sumangputak! Syakpay at talaga ti agluto? Agugas iti pinggan kan agsakdo iti mainom? Pasensya ka kuman, bakit? Naganasan mo din, ti minom ko ni pari karding. Ito iji tersina, ni bagat saleg. Ay na! Awan bibiyang kuno sa diro tinapan yung naginuman. Ay na! Apo aya! Namabalin la kung mga ako pan katay purwak ka ejerwar, makapapuntot ka man. Ala, gusto ko man, bakit? Promise. Sana na maulit. Anya sa amin? Ington bigat? Adamanin mangawuskan ka, mapan ka manan. Awan at talagang tinamnama maikat mo dahi ta kinamamartak mo. Bakit aya? Saan ka amatay iti bisin? Namatay ka, no di ka makaraman iti arak, salbag kakit di. Ay, kunak no syakla ang tinagong-ungat arab-rabi. Ay namare, uray siyak. Kasta unay apungtot ko iti simmang petak. Agasam, nagmalmalam dagayam ang nagininom ije tersena ni bakat saling. Wen nga rod, awan pa'y nasaya at ama itulong da kadagiti asawa da. Makauma? Naku namon, Mare, makauma talaga. Ay, numabalin la ko mga isubli ida kadagiti naganak da. Numabalin laang akit, ay sos. Nabayagan nga insublik dayjay a Victor kiniinang na. Isang dalatan at iagdan na. Total, nagpadadamat iti ugali. Asawa nga awan sirsirbina. Nagpampamilyada pay laang
No pasigmat nga arak ti sangsangwanda. Ewan kaya pare. Pinawis nak ni pare Bunjing. Intun kasangay ti anak na ija ilay. Ha? Mapanta pare. Masigurado ang ma-enjoy mo ti mapan ijay no bilang laang. Taapay pare. Wen taado ti chicks ijay. Ha? Kasta ka day. Ay katuwa na. Mapanta pare. Nagitaman ti kayat ko ken ka pare. No maipapanlangi ti chicks ay sos nagalisto ka. Ay, wen mo ta pare. Chicks ko naman. Ala, mapantanto nga ron pare. Makipas kentaman mag. Ay, mapan kayo makipaskan ijay ayanda bonjing? Wen bakit? Nga maladi ka madanagan. Saan kami unay nga agbartek kini pare Victor? Tapno saan kayo nga agong unget kini kung marim nga Olivia? Anya? Mapan kami laang makipangan. Kalpasan na, agawid kami matang. Nasaya at no maaramid yu day ta. Tano saan? Amangan no anya pa'y ti maaramid mi kada kayo nga agkumpare. Oh, anya kalaki din aya bakit? Amin mat akarig katungtong palag. Tungtong palak nga ibagbagam. Sumardeng ka man. Amangan numatungpa ka. Sumanao ka. Anya? Nagganas mo ito nito, pare. Nagatong ti chicks. Owen, pare, kung nakamin gan ka, ato talaga. Ata ka siksi. Ata ka nakulayan di buog na. Naka-eyelashes kan. Nagkukyot na may, pare. Owen nga rin, pare. Ay na, lumabalin lang kong mga ado ti asawa. Ay na. Ay, naramid ko, pare. Sige, hindi mo pare. Oray agchis ka. Saan mo kumalata nga isugsugat niya bagat mau? Ang damo titsura ni Olivia. Ay, nga da, itsura na. Napindas lang man ni bagat ko. No, kasi yan nakainomang pare. Ano yan? Wan! Numausawa na. Ay na. Agsubli mo lang iti sigod. Nakalas pare. Ay. Ngam sa bagay. Oray ni bakit ka? Sala na bintas man no kasto ya mag-ainumak. Amon bakit? Ay na. Nagpintas ka man. Ha? Kunak, nagpintas ka. Sumardang ka man? No nakainom ka? Samula maibagaday ta? Ngam no natino ka? Pulos! Kahit nangyay nga rod, napintas ka lang, mat. Nakasto yan nakainumak. Anya? Ang mausawa na. Isa pangasim ka diya, bakit? Hindi ka agungungay. No, mininumak. Apo minpintas ka. Anya? Ti awanan bain? Sumardan ka man si ka, Victor? Amangan no anya pati maaramid ko kun ka. Naawan ti nasaya at nga ibagam. Nasaysaya at numaturog kan. Amon bagay. Nagpintas ka man no kasto yan. Nabarte ka. Amon di ba nakita ka? Kas kala tagi jay chikisa nakita may gini. Parang Victor jay na panan may itay abas kan. Anya? Ngam mausawa nak. Ay, saan? Ay! Saan nak ang maalay ti kastang ibagbagam si kakarding?
sa anak ngagbibisen tapno awagan nak anapintas. Nga. Kunam siguro ano ibagam data kat sa anak ama kaungat iti panagin inom mo, nagbidot ka. Ah, Napintas nga ibagbagam dita. Sa anak ama ay ayo iti kastang ibagbagam. bagay. Laklakayan ka lang arudan, ngam na usam ka pa'y laang iti jiks. Ah. Kunam lano at damot mayatkan ka. Ay, saan mo nga iba ka tayo tabagay? Tawari kas tuyag lang. Ang daladamad mailawan. Anya? Ay katala nasaya at no adda pa'y mailawan kan ka, no bilang taadda, tanga. Aniya? Ay, oray siya kumare, kasta unay manin nga unget ko'y dirabii. Asino mat ngamin, ti saan ang makaungat, mare? Agasam? Nukas jay anabartak. Sana la malagip nga ibaga anapintasak nga asawa na. Ngam no natino, ultimo. Ha? Nagpadaan daang agkumpare. Nagmayat lakot apag timogan ida niya. Ayun na, barang agnakam da. Konsumisyon ti asawa akas kadakwada. Numabalin la kumaama isubli tinapalabas. Ay no! Wan nga rod kumare. Awanan ti maitultulong da iti pamilya. Day talatan umin-inom ti aramidan da. Wan nga rod, bilibak mo't kadakwada. Ore awan kwartada, mabartek dalat na. Ay katuan ta isarak daket nga rod tingiw ngiwat da. Ngam nagdiskitar da para iti pinotot da. Awan! Alaman, itaan na tinuka. Ibagam man anapintasak nga asawam. Ha? Napintas? O, kita am deta. Talaga pagpungpungtutan na kanya. Kanya ti bagbagam si Karita? Idi awan pa'y ti anak ta. Kanayon mo nga ibaga anapintasak. Ngam ita, kalpasan ti amin, ibagam kit din asaak la napintas no kasjay amabartek ka. Kahit, pudnumat ba kahit? Sana ya? Anya? Ibiawan pa'y ngamin anak ta. Nadalos ka iti bagbagim. Ngimita nga adan anak ta ay na. Noan niya ti angot mo, anaggapo anakisag ka, isulatan ti angot mo, aging gatrabi eh. Anya? Iso apod no ti bagbagak. Mapimpinta sanak laengen ken ka, no kasjay ama ka inumak. Ay ngam no natinoak, ay niya lakit dain. Kas kalatay inang anaganak iti may sado sena. Anya? Anya? Kasta ti imbaga nila kay mukan ka? Ay, wan mare. Ay na, no adda kumama nga rod na talgad at trabaho da. Saan ta kuman amapan makisagsak ka? Wan nga rod kas jay ti ibagbagada. Kat awan mo't nga rod ti trabaho da. Ay na, nagpupuskol arupa. No asino pa'y mo't dagiti mamartak nga irresponsable nga asawa. Isupay mo't ti mangibaga ti kasta. Sana bali mare, bumawi tamot. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Total, awan mo ti mapantapakisagkaan. Anya nga ta, numapantamot uminom. Ay na, sure, mare, dagitaman. Ha? Sana bali, taitalaang mat. Wan mare, inton malam, agkita talatan ijay tersena ni bakit muna. Ijay ta amapan uminom. Mayat ijay, tanawayat ipaginuman ta. Anya, uminom kaya. Wan man nana, sana bali, italaang mat. Nay, nakaskas daaw kayo. Ay nanana, anya kumatipakas daawan nyo kada kami ngay.
Sigod kami mat amang nginom ini. Iso na laang, ta idi nagpamilya kami. Awanin Sa bagay matkit di Ala, ikan na kami iti maysa apundador nana. Kan pulutan mi mutan Anya, pundada orti inuman niyaw. Anya laki din ayan nana. Apay akas lamas mas dahaw kayo. Pundador ko ngam ulitin nyo pailaang. Alakit din, ikan na kami. Ay na, kumare. Nabartutan. Awan nga kumare. Anya lakit din. Naganas ang dagawid iti kastoya barta. Ayaw na. Para makita. Noan niya ti bakun ko na dagiti mamartak nga asawa ta. Amang madurab ko nila kay ko. Numasang patakas sumanaw. Madurab mo? Durab lang. No siyak. Ako pag tayo barsak ko ijerwar. Nagungatan. Awan mare. Sakko na. Asalang matgwapo. No kastoy anak kainoma. Anya. Awan. Ibagak day takan kwa na. Iso nga ibagamat kanila kay mo. Takitaan taman. No anyamot ti may sungbat na. Nay, nakakaskas daw ka man. Itaman pa yanapan kayo iminom. Nalakay. Iminom Tabnore maminsan kat gumwapo ka man matitipan ng kita. Nakalas ka nga mendo kas jay anatinoa. Ngamdo kas diyan daw lawak. Ay niya laki din. Makapatin na giti underwear ti kinagwapom. Iso ane sa isay at sakit Nagbarta kak mata ka na yaon. Anya? Hindi mo pa'y kayat. Agwapo kay ti panagkita. Asos, sumardan ka man si Karita. Anya ka din dito nga ralamitam. Abang makaungat ka. Kasta mo di bagbagam kanyak. Sakla na pintas, no makainom ka. Vice versa, kasta malakan ka. Sa kalagwa po no kastoya nakainom ka. Ay, salbag kitay. Manipo dita. Awanan ti umininom. Awanan. Nukunak nga awanan. Awanan. Anya? Ay na, oray siya pare. Jack mitla kaya atin to, minom. Jack laki din na gusto niya, imbagbaga ni bakit ko pare. Kuna nakiti na, gwapo akla ka no, nukas diyan na kayo no. Katurin ni bakit ka? Kasta mo timbaga na kanya. Rurod ko. Ay, Jack kaya atin to, minom pare. Tama nga no uminom tamanay. Kahit ulitin damag manay, ti mapan uminom. Awanan, tinasaya at mapasama, kiti biyag tayo pare. Ay, pudno dahi tanak ko ng paray. Iso ahuston ti inaw. Nagmaditiriknak iti imbaga na, nagwapo aklaang iti panagkita na nukas diyan nakainom. Ay, huwag nga rin pare. Makapasain, itirik na. Ay, makapaulag kayaw. No saan pa'y nga imbaga na kiti asawa yaw ka na kayo ti kasta. Awan pa'y panggapyo nga agbalbalaw. Ay, uray uminom kayo gamain. Saan nyo kumamutan nga ibaga kadakwada. As adala na pintas iti panagkita yaw no nakainom kayaw. Tata? Ay, siyempre. Masair mo tirik nada. Anya nga ita, ada kayo may tinang ibagaan da. Asa kay lagwapaw iti panagkita da no nakainom da. Nasakit tinagam yaw. Vice versa. Ay, tata. Ay ngam husto lang da siya ga inaramid da.
Tay sumit gayam, timang pabaliw ka na kayaw. Awisan kay pa'y kumaga uminam, ay gamsaanan. Ta, ang magando, ibagayo manan, anapintas dalaeng, doon nakainom kayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kang pinaulwan. Sideline! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag aya. Ay, anya lakit din aya. Ay, Kele! Agururok ka dita. Idinto tadyak makaturog. Gapo iti kapapanunot ko. Hoy, Kele! Ayan, Tipor. Ayan na. Awan por! Salbag ka! Agsangsangit ka. Apay. May stress ang agpampanunot, Kelly. Maturog kagit din, Manda. Ay, makatuturo ka talaga. Ay na, kaslawan parikot na. Hoy, Kelly, kaano tayo nga umasinso? Inton bigat. Inton bigat nga umasinso tayo? Awan topay ka ng tayo inton bigat. Agsapol kayo ti panggadam. Agbisilan dagiti anak ta. Bintot, ingkaban ito dahi bagas asa nga salop iji balay damanda. Awan ka no isa ang daita nga agsapa. Wananang, Kaasimot dagiti anak da ang mabisinan. no apay nga main asaan amanggad ni Manong Kailay. Manmano nga raw da maadaan iti trabaho. Tultulungan na latan ni bakit na iti panaglablabada na no daduma. Mala, nasayat lat tamot saan mat akanayaw nga adag palaba kadakwada. Isu nga rod ang maawanan da iti bagas no daduma. Mala, ipan mon da itabagas, tapno agluto dan. Uray saan da nasukatan. Tulong tayon kadakwada. Way, nanang. Nakapulis ka maut Manong Kailay. Indak man nagsapol iti panggadak. Ay, way, nasaya at ano kasta. Kita anak man bintot. Mayat ka dimot lang tibis ngay ko. Uwan Manong. Bagay mo. Kasla, o si Rizal Agure ka. Anya day tay gamo nakasupot. Bagas samit. Uwan Manong. Bagas, papaitod ni nanang. Tawan ka numot isa ang yu ita. Mala. Ipan mo ni Jay kusina, bentot. Tamang isang ton ni Manda inton sumangpad. Napananaya. Napanain nala dagiti lalabaan na manipod kini Mrs. Lee. Malang raw. Ipan kon da iti bagas iti kusina yaw. Kat say-saya atam tagsapol iti trabaho Manong. Wen, bentot. Kat masigurado nga damas sa pulak. Iti da ito yakin na tayo ko. Imposible nga awan ti mangawat kanyak. Sa apay ko mga rod Manong. Tadikat kaasit agiti anak yaw nga agbisain. Na,
Si kagayam day ta masabat ko, lakay Jimmy. Way na ponsa. Inakman armen tay balo di tamiyanan. Imal aldawan, inka agaram. Kan maysa, di ka mabain nga agaram kat laklakayan kan. Anya lakit din aya. Nagkairak tubay. Siyak ti imalaan ni Kelly aputot ko iti kinatair. Kita man ni Kelly. Nagtarunay. Ngam sadot mat. At least, guwapaw. Ha? Jak ammo kada kayo nga gama. Hoy, lakay Jimmy. Bagbaga amot di putot mo ata agagat. Kaasi dagiti anak na ni manda mabisbisinan. O di bagam ngamin kinimanda ka anakam tagtrabaho. Ngamin, madadail lang ti kinatair di anak ko no agtrabaho. Nang runa pa no construction, when no agkabite, when no... Ay sumardeng kan. Agraraman. Ha? Awan serbi ti kinatair. No agkiraos matibokset ti pamilyam. Maawatam, lakay Jimmy. Ha? Ay, saan mo... Ay di kan sumungbat. Di ka katagbain ah. Proud ka latay di anak mo asadot. Pweh! No kasta, sika ti aking kukwa iti deto a restaurant, madam? Juan, siyak nga roon.Ag-apply ka ka din, Mr. Poggy. Na, nagalasan ti boses na. Kasarsarita ka, Mr. Poggy. Ha? Wan ma'am. Agaplayak ko ma. Sige, naawat ka na dagos. Naawat akon, ma'am? Juan, oh my God. Isuro ka kadagiti rumbang nga aramidam diti restaurant ko. Ayos! Naawat ka dagos! Trabaho dito restaurant ko. Wan ma'am, kayat ko launay. Mabalin ka diti ag-advance iti sweldo, ma'am. Awan ngamin bagas mi. Kasta? Awan bagas niyo? Sige, tangay na taer ka. Patgan ka. Ay, agyaman ak, ma'am. Kayat mo ka diti sideline? Wala, ma'am. Anya a sideline day ta. Ay na, hagyaman ako unay lakay. Gaputan na addaan kan iti trabaho. Kat nakagatang kan iti bagas kan sidaan. Wen, bakit? Naimbaglakit din alakay. Tani. Nasakitan dagiti ramay ko iti panaglablabadak. Agsugat-sugat dan niya. Nakapapgas. Ala, di ka makilabadan. Kaasi ka, Mike. Wan alakay. Aginanaak pa iti panaglablabadak. Tanay, naapgas at talaga dagiti ramay ko. Anya? Da kami ti umayo pagutangan, tatang? Una, tamok mait nga dan trabaho ni Kelly nga anak ko anatair. Kuwa ngamin, tatang. Mano ka di aya ti utangan yo? 5 gasot la kuma. Kuwa ngamin. 2 gasot la ang tinatda kwartami. Igatang ko pa iti gatas dagiti ubing. Di mo idan paggatasen. Mutukid din ta utangak. Itayak man ka bareng mga abak. Pasensya kayon, tatang. Taawan maipautang ko kada kayo. Nang runa pa'y nga ro, tas sugal mo ti pangaramatan niyo. Anya? Apay nga imutan nak. Katya anak ko matiag trabaho. Talaga nga awan maipautang ko, tatang. Oray anya pa iti sasawin niyo.
agdanag. Ikan ka manin itidak kagatag. Itikasta at da kwarta. Una, presing. Ala, ikanak nga rudan iti kwarta. Wen, ikan ka. Arakupan ka pa Ay. Gusto na. Ikanak itin iti kwarta. Kaaduam ate itad mo. Oh, ato'y bakit? Ado ti kwarta nga itad ko kan ka. Ha? Nagaduman ti kwarta nga itid mo kanyak, lakay? Ay na, agyaman ak no kasta. Amom ka day, nabayad akong ti utang ta iti istor ni Nana Benita. Agasam ngay, 4,000 ti naurno nga utang ta ijay. Nasaya at mat no nakabayad kan. Wan lakay, kat ita, taadumanan ti inted mo a kwarta, ay kat agurno nga kun tapno addan to igatang iti school supply inton umay nga enrollment dagiti ubeng. Uwe na, bakit? Ngam aguray ka, lakay. Mano ay ati sweldom iti restaurant a pagpapaayam? Taapay ang nagdakkel ti nyawat mo kanyak ita sweldom? Kuha bakit? Amom ngamin, adda sideline ko. Sideline? Wen, adda sideline ko. Anya ngay day ta a sideline mo, lakay? Basta sideline. Di mo damagan no anya. Basta adda sideline ko. Sana bale, ta saan mo't adakes a sideline. Alangarod lakay. Sige latta. Agawa am ti ag sideline. Tapno kanayon nga ado ti mayawat mo a kwarta. Oh, ato ti limagaso, tatang. Ikan ka, jak pabayadan. Ngam igatang yu iti kanan nyo Saan kat nga isugal yo, wano itayayo. Wana, kitrumbang lang kanak iti kwarta. Gapota ni Kelly nga anak ko agwapo ti agtrab-trabaho. Saan mo tasika? Nagalas kat ti kastan a panunot yu, tatang? Puno mo ta. Ket manipod ita, kanayon nakon nga ikan iti limagasot. Ngamen, jay anak ko agwapo ti mangmanggad. Tay anak ko anataer, anailawan lang anang asawa ken ka. Anya? Nay, nagadumat tanday ti bagas nga inyag mau manda. Wan antipunsa. Ngamin, kanayon dak idi nga ikan iti bagas. Iso nga ita, taadamatan igatang ko. Oh, di paranudan kayo Ay imbag man taado itan ti kwartayo manda. Ay na, anti, saan mat nga ado ngam adamot umdas Ay nasaya at no kasta Ay ngam imbag man taada trabaho ni Kelly. Wan anti, dakkel samat ti swildo na. Saan mat anti? Ngam dakkel ti sideline na. Sideline? Anya gay ti sideline na. Di nan imbaga. Sana balik Tamaya ti sideline na, ante. Nasaya at nga rudno kasta. Tapno makabayad kayon kadagiti utang yaw. Nakabayad akon, ante. Iso nga awanan utang ko ita. Ngamin, dakkel ti patmatgadan nila kay ko iti sideline na. Iso anaragsakak, ante. Makaangasak iti nalukay. Ay hun kaanakan. Malangarod, agurnong ka. Di ka gastos-agastos. Nang runa no awan ka us-uskan na. Tapno makaurnong ka. Hello, Kaylay. Tenga trabin, ngam di ka pala nagawid. Di kagdanag. Tadak dito'y sideline ko. Ay, kasta ka de. Anya nga minti araramidem dita sideline mo Tateng nga trabin, nga magtrabaho ka pailaang. Basta. Ala, maturog ka kit din. Tag sideline nakpay. Bye. Hello? Nigdapnan? Ag sideline ka no?
Mga turturo kakmatan. Ay, anyalakit din ayan nila kay ko. Nagagat nga ag sideline, nga oray tengat rabien. Nimat manong ke, hindi dyan da iti kahatoy restaurant. Ay, dito'y gaya ma restaurant ti pagtrabaho na. Aday masidag a babae. Nagsiksimat. Inagkan na ni manong kelay. Anya ti kaya tasawon da itaw eh. Adan samot relasyon da. Nay, di jay. Rumor dan samay. Ay, ipay man. Surutek ida. Asla sa bali ti atap kaw. Uy, manang. Pudno timbagakan ka. No kaya't mau, kuyugan ka iti pagnanaidan da dya babae. Anya? Saan ko adadadaulin ni Manong Kelly, manang? Ngampod no ti bagbagak. Adda nga tayo ti pagnanaudan tay babae? Diyak lang mo. Tapi manawak adago sa hindi din nakita kasimrak da iti apartment. Amom ka di manang. Ay na, nakasalabay pa di babae kin ni Manong Kelly. Sakit is-akis kin ni Manong Kelly. Anya? Asino kayo? Iso da ita ti babae nga bagbagak manang. Asino kayo? Daytoy a babae? Anagalas ti boses na? My loves, asino da kita? Aha! Daytoy gayam ti kunam a sideline mo ha, Kelly? Manda? Berto? Adda kayo ditoy? Daytoy gayam a babae ti sideline mo ha? Sa bagay, agro-pro pa a rich. Kat sige, Kelly. Sige laang. Ngam agsinatan. Total, kunamat nga agin enjoy ka iti sideline mo. Ha? Ay, saan bakit? Kung kunaklaang? Ay, agsinatan. Di kan sumangsang pati di balay. Agnaad kan dito'y ayan ti sideline mo. Ay, saan bakit? Pangasim ta, di nakisina. Kelly, my loves! Dito'y kanayan kong agnaan. Ikan kay gada kwarta. Ha! Agsinatan! Intan, Berto! Uwan manang. Saan manda? Urayan nak. Kwarta lang ti kayat ko kenkwana. Nukas na, saan apod no nga agayat ka kanyak? Pues, isoblem dagiti kwarta nga intad ko kanka. Ikatan kamatan iti restaurant ko. Ha? Nangagbuatin baga. Isoblem dagiti kwarta nga intad ko kanka. Nakalista amin. Isoblem! Ay, anya laki din aya. Agtrabaho ka, iti ustaw. Kat di ka ag sideline, iti saan ngomno. Iti kasta, saan ang madadaal, ti pamilyam. Anya laki, Jain. Malah, papagayam. Ditan, tinaggibusan, ti may sapay a pakasaritaan, iti biyag, nga intay pinauluan. Sideline! Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.